Sini sayangku, sini sayangku. Kemari sayangku. Jom kita pergi bottom. Bottom kelah atas sampai jal ngejat. Trekking naik setengah atas ngejat dua. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kembalinya kita ke Sungai Spear untuk mancing kelah. First bottom kita nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rezeki. Bukan kuat, tarik laju tau. Ini sawit sebiji ni sebelah. Ya. Mari naik sayangku sini. Kemari sayangku, kemari. Alhamdulillah, strike kita yang pertama. Ya, kalau tengok macam kelah tu. Ya, itu dia kelah merah kita. Hai. Lama. Sini sayangku, sini sayangku. Kemari sayangku. Kemari sayangku. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukur. Alhamdulillah, Cik Ijah. Cik Ijah, syukur. Alhamdulillah. Hai, kelah merah kita. Syukur. Alhamdulillah. Kita akan sawit sebiji ya. Alhamdulillah. Kelah merah kita. Lesen untuk tahun 2023 kan. Kelah. Nampak tak? Oh,